ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, интихобкунандагони гиромӣ. бо қарори маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Конибодом, номзадии ман Маҳмудзода Насрулло Раҳматҷон ба вакилии маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмуддатаи интихоботии Конибодом 19 пешбарӣ шудааст. аз ҷониби ҳизби халқии демократии Тоҷикистон номзад пешбарӣ шудан барои ман боиси ифтихор ва аз тарафи дигар масъулияти хеле баландро тақозо менамояд. зеро ин ҳизбро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомали Раҳмон сарварӣ менамоянд ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳизби созанда ва бунёдкор буда дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, таъмини суботу оромӣ ва амнияти кишвар нақши созанда дорад. мақсад аз ворид шудани ман ба ҷараёни интихобот ин тавассути таҳлил ва такмили қонунгузорӣ, таҳия ва пешниҳоди қонунҳо саҳмгузорӣ намудан дар рушди соҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар, аз ҷумла соҳаи иқтисод, кишоварзӣ, маориф ва тандурустӣ, фарҳангу варзиш, дастгирии соҳибкории хурду миёна, мубориза бо коррупсия, терроризму экстремизм, таъмини амнияти миллӣ ва субот дар ҷомеа, инчунин ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд иборат мебошад. ба хотири дарки амиқи масъулият дар назди ҷомеа ва давлат, таъмини волоити қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, барномаи пеш аз интихоботии худро ки аз барномаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 сарчашма мегирад, таҳия намуда иҷозат фармоед нуқтаҳои асосии онро ба шумо муаррифӣ намоям. мусоидат намудан ба амалӣ шудани барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ва дастурҳои роҳбари он, президенти кишвар ҷаноби Олӣ Эмомали Раҳмон дар назари аввал аст. барномаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон саршор аз ғамхориҳо нисбат ба аҳолӣ буда, ба баландбардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ нигаронида шуда, таҳти шиори барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон тарҳрезӣ шудааст. дар барномаи мазкур рушди иқтисодиёт яке аз вазифаҳои муҳимтарин дониста шуда, барои таҳкими ваҳдат, амнияти миллӣ ва суботу оромӣ дар ҷомеа, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ диққати махсус дода шудааст. ташвиқот ва ба аҳолӣ фаҳмонда додани нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомали Раҳмон хеле муҳим дониста мешавад. самти дигар дар барнома ин таҳлил, такмил ва мукаммалсозии қонунгузории кишвар бо мақсади аз байн бурдани номутобиқатии байни санадҳои қонунгузорӣ ҷиҳати таҳкими истиқлоли давлатӣ, амнияти кишвар, ваҳдати миллӣ, суботи сиёсӣ ва ягонагии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. албатта таҷрибаи корӣ дар мақомоти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар ин самт заминаи хеле хуб мебошад. дар раванди такмили қонунгузории кишвар яке аз масъалаҳои муҳим ин такмили заминаҳои ҳуқуқии рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва гузариш ба иқтисоди рақамӣ, аз ҷумла дар соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад. мо натиҷаи мусбии рақамикунониро дар самти хизматрасониҳои бонкӣ ва савдо, пардохти музди меҳнат ва дигар ҳисоббаробаркуниҳо, аз ҷумла пардохтҳои андозӣ ва гумрукӣ аллакай мушоҳида карда истодаем. самти дигар дар барнома ин такмил додани қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ва дар ин замина таъсиси муассисаҳои томактабӣ
خصوصا در جماعت ها می باشد. در پیام پرزیدنت کشور از 28 دکبر سال 2024 آمده است که هر یک محل اهالی نشین که 100 عائله زندگی میکند حتما یک مؤسسه تا مکتبی بنیاد و تأسیس داده شود. همزمان با مقصد مساعدت به مستحکم نمودن عائله تجدید نظر کردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در عائله در نظر داشته شده است. سال 2013 در زمان وکیل مجلس نمایندگان بودن با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری قانون درباره پیشگیری زورآوری در عائله را تهیه نموده بودیم که آن قبول شد و با نظر داشت رشد جامعه جهت تکمیل آن را بازنگری خواهیم کرد. اینچنین تقویت تدبیرها را دایر به استواری عائله موافق مقصد شماریده در تطبیق برنامه دولتی عاید به پیشگیری زورآوری در عائله برای سالهای 2025-2030 کوشش به خرج خواهیم داد. قبول قانون جمهوری تاجیکستان را درباره مقام آموزگار سریع شماریده همزمان به اجرای استراتژی و برنامه‌های دولتی در ساحه معارف و در این زمینه با مقصد تکمیل قانونگذاری ساحه مساعدت نمودن را در تهیه و قبول کودکس معارف جمهوری تاجیکستان موافق مقصد می‌شماریم. رشد مبلغ‌گذاری ساحه معارف و تندرستی، تامین مؤسسه‌های طبی با تجهیزات حاضر زمان و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی بسیار مهم دانسته می‌شود. طور می‌دانید حالا زیرساختار معارف کشور پورا برقرار شده است. اکنون به رشد صفتی معارف توجه اساسی داده می‌شود. در دوران نو مفهوم سواد نیز نه به معنای گذشته آن یعنی فقط خواندن و نوشتن بلکه به معنای از مجموع علمها و مهارت‌های ضروری عصر خود آگاه بودن انسان میباشد. حالا معارف ما به سوی دادن همین نوع سواد در حرکت است. طور می‌دانید تاجیکان در طول تاریخ همچون ملت باسواد و صاحب معرفت مقام خاصه داشتند. در دوره نو یکی از هدف‌های رشد معارف احیای این مقام تاجیکان و از ملت وارد کننده اندیشه ها دوباره به ملت صادر کننده تعلیمات و اندیشه ها تبدیل دادن تاجیکان است. مردم ما برای بازیافت این مقام خود تمام امکانات های ضروری ذهنی را دارا می باشد. در عصر نو بین معارف و امنیت ملی پیوند عمیق به وجود آمده است. یعنی معارف به مسئله تبدیل شده است که سرنوشت آینده دولت و ملت به آن وابستگی دارد. ضمناً تاکید باید کرد که در زمان صاحب استقلالی بیش از 117,000 جوانان با استعداد مملکت برای تحصیل به دانشگاه‌های با نفوذ 42 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند. امروز 42,400 نفر جوانان ما در 42 دولت مترقی جهان تحصیل علم دارند که 13,000 نفر یا بیش از 30% آنها دختران می باشند. در این دوره بیشتر از 3,500 مؤسسه های تعلیمی زینه های گوناگون ساخته مورد استفاده قرار گرفته است و بیش از 1000 مؤسسه های دیگر تعمیر و بازسازی گردیدند. تشبث بزرگ و بی‌نظیر رهبر دولت رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در این بخش به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس اعلان نمودن سالهای 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف می باشد. سمت دیگری برنامه تامین دسترسی به عدالت سودی و حفظ حقوق آزادی‌های انسان و شهروند بوده. موافق مقصد دانسته می شود که
кодексҳои мурофиаи ҷиноятӣ ва мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон такмил дода шуда, дар ин замина истифодаи васеъи низоми рақамикунонӣ ва электрониро дар мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ тақвият бахшида, тартиби ба қайдгирӣ ва қабули қарор доир ба ариза ва хабар дар бораи ҷиноят такмил бахшида шавад. таҳким бахшидан ба фаъолияти кишоварзон ва татбиқи барномаҳои давлатии соҳаи кишоварзӣ, андешидани тадбирҳо ҷиҳати рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ самти дигар буда, қайд кардан ҷоиз аст, ки ҳоло дар ҷумҳурӣ вобаста ба самти кишоварзӣ 9 барномаи давлатӣ мавриди амал қарор дорад ва тавассути қонунгузорӣ барои иҷрои ин барномаҳо зиёд намудани сармоягузорӣ, истифодаи самараноки замин ва захираҳои обӣ мусоидат намоем. самти дигар, ин ҳимояи ҳуқуқи соҳибкории хурди миёна тавассути тақвият бахшидани чораҳо ҷиҳати рақамикунонии хизматрасониҳо, кам кардани санҷиши фаъолияти онҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ буда, таҷдиди назар намудани қонунгузории андоз муҳим арзёбӣ мегардад. тақвият бахшидан ба мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, аз ҷумла амалҳои коррупсионӣ, терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи даҳшатдор, пешгирии ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо ҷиҳати таъмини амнияти миллӣ ва субот дар кишвар тақозои замон мебошад. мо ба ҷавонон рӯй оварда бояд дар зеҳну шуури насли наврас тарбия намудани ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ, шукргузорӣ аз ватан ва истиқлоли давлатӣ, эҳтироми падару модар, омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарҳои муосир ва риояи волоити қонунро ташаккул диҳем. ҳамзамон нисбат ба терроризму экстремизм, коррупсия, нашаҷаллобӣ ва дигар намудҳои ҷинояткорӣ ва пешгирии таълимоти ғайриқонунии динӣ ҳисси оштинопазириро ташаккул диҳем. дар шароити муосири шадид гаштани муборизаҳои геополитикӣ ва шиддат гирифтани вазъи сиёсии ҷаҳон, баъзе нафарон ва доираҳои махсус кӯшиш мекунанд, ки аз равия ва ҳаракатҳои ифротгароии эътиқодӣ васеъ истифода баранд. таҳлилҳо ва таҷриба нишон медиҳад, ки дар роҳи мубориза ва муқовимат бо экстремизму терроризм ҳар як ҷомеа василаҳои муборизаи худро бояд дошта бошад. қолиби ягона дар ин роҳ метавонад самаранокии заруриро таъмин карда натавонад. аз ин роҳ интихоби василаи муассири муқовимат дар заминаи омӯзиши сатҳи осебпазирии ҷомеа дар рӯбарӯи хатарҳои мавриди назар бояд сурат гирад. ба ақидаи ман, механизми муассири мубориза ба муқобили ифротгароию терроризм ин ҳамоҳангсозӣ ва фаъолияти муштараки сохторҳои давлатию ташкилотҳои ҷамъиятӣ мебошанд. қабул ва татбиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, дар бораи муқовимат ба терроризм, стратегияҳои муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ заминаи устувори меъёриро дар ин самт муайян намудааст. илова бар ин, аз сар вақта дида бештар фаъол гардидани механизми ҷамъиятӣ хеле зарурӣ ва саривақтӣ мебошад. дар ин роҳ мулоқоти президенти мамлакат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 9 марти соли 2024 бо фаъолони ҷомеа ва ходимони дин яке аз иқдомҳои беҳтарин маҳсуб меёбад. таъкидҳои сарвари давлат оид ба моҳияти таҳдидовар доштани хурофоту таассуб ва пешгирӣ аз онҳо барои ҳар як нафар шаҳрванди кишвар ҳушдори амиқест, ки аз он бояд
خلاصه ضروری برآورد. مهم از همه شناخت حدود آزادی‌های اعتقادی و مسئولیت شهروندی می باشد. تقویت بخشیدن معرفت حقوقی اهالی، رشد معارف و استوارگردانی جهانبینی علمی و بلند برداشتن سطح کسبیت نفرانی که در سمت استوارگردانی مفکوروی جامعه فعالیت میبرند، بهر ثمره‌ناکی مقاومت در سمت مورد نظر اهمیت خاص دارد. سمت دیگر این توسط تکمیل قانونگذاری دستگیری دولتی معیوبان، بپرستاران، یتیمان و نفقه‌گیران، اندیشیدن تدبیرها جهت بلند برداشتن اندازه حد اقل نفقه و کمک پولی‌ها می باشد که در برنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و پیام پرزیدنت کشور به این مسئله ها دقت مخصوص داده شده است. اینچنین قید نمودن به مورد است که پارلمان تاجیکستان عضو اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی و دیگر تشکیلات‌های بین المللی بوده، همزمان با پارلمان چندین کشورهای دوست همکاری‌های بین پارلمانی راه اندازی شده است. مساعدت به تقویت بخشیدن این فعالیت نیز خیلی مهم می باشد. با این وسیله به ما میسر می گردد که قانونگذاری کشور را معرفی نماییم و از تجربه پیشقدم دیگر کشورها نیز برخوردار باشیم. طور در بالا ذکر کرده شد، من از حوزه انتخاباتی یک مندته کانیبادام 19 نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشبری شدم و از این لحاظ مساعدت نمودن را جهت تامین اجرای برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر کانیبادام نیز بسیار مهم دانسته در این سمت همکاری سودمند را با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و مقامات حفظ حقوق شهر کانیبادام با وکیلان مجلس‌های ولایتی و شهرهای راه اندازی نموده در بلند برداشتن معرفت حقوقی ساکنان و عملی نمودن کارهای سازندگی و آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی سهمگذاری خواهیم نمود. منتظم برگزار نمودن قبول شهروندان و رسانیدن کمک حقوقی رایگان را به انتخاب کنندگان راه اندازی خواهیم کرد. همدیاران عزیز، انتخابات در روند سیاست داخلی و خارجی کشور اهمیت خیلی مهم دارد. نشانه و پرینسیپ اساسی موجودیت جامعه دموکراتی را در دولت محض انتخابات و نظام انتخاباتی تشکیل می‌دهند. از این لحاظ در کنستیتوسیای ما جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه معرفی گردیده است. انتخابات افادهگر بیانگر حاکمیت دولتی بودن خلق و چاره‌بینی مهم سیاسی می باشد. با استفاده از فرصت در انتها از همه انتخاب کنندگان گرامی دعوت به عمل می آورم که با حس بلند وطن دوستی روز 2 مارس سال 2025 در انتخابات دعوت نو مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق فعالانه اشتراک نموده به جانبداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و نامزدهای ارزنده آن آواز دهیم. به همه شمایان سلامتی و سربلندی و خانوادگی تمنا دارم.